turabashimye mwebwe mwakoze subscribe kuri channel y'abasirimu, nta gushidikanya wowe wakoze subscribe ndetse ugakanda na notification warangije kujya mu muryango w'abasirimu. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe icyo FARDC yaba yijeje kuri AFC M23 yemeye kuva Walikale nta nkomyi nta n'intugunda rwose. FARDC rero yijeje ko igiye kwirinda gutera AFC M23 yemeye kuva muri Walikale. Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC kiratangaza ko nacyo kigiye kwirinda kugaba ibitero ku mutwe wa M23 nyuma yaho uyu mutwe kuwa gatandatu wemeye kuva ku bushake mu mujyi wa Walikale wari wigaruriye mbere yaho gato. Uyu muvugizi wa FARDC rero General Major Sylvain Ekenge yatangaje ko bamenye icyemezo cya AFC M23 cyo kuva muri centre ya Walikale. Ati FARDC izirinda kugaba igitero icyo ari cyo cyose ku ngabo z'umwanzi. Ubwo ingabo z'umwanzi ni za AFC M23 mu gihe igikangurira imitwe y'abanyekongo yo kwirwanaho nayo kubikora. Ubwo ahangaha harimo za Nyatura, za Maimai, FDLR ndetse n'ingabo z'abarundi. Aba bose bagiye kubuzwa kongera kuba bacokoza AFC M23 cyangwa se kuba bakoza urushinge mu ntozi cyangwa se akababi mu ntozi, mu rwego rwo gushishikariza abantu kugabanya amakimbirane no gukomeza inzira za Rwanda na Nairobi. Ku itariki 19 rero Werurwe nibwo M23 yari yigaruriye umujyi wa Walikale nyuma y'uko ingabo za FARDC zari ziwurimo zifashe icyemezo cyo kuwuta zigahunga zikerekeza Kisangani. Iri ni mu itangazo rero ryayo AFC M23 yari yasezeranyije ko ubushotoranyi bwose cyangwa ibitero bishya by'ihuriro ry'ingabo za guverinema ku baturage harimo nabo mu bice yabohoje no ku birindiro byabo bihita biganisha guhindura iki cyemezo bafashe cyo kuva muri Walikale ndetse n'icyemezo cyo gutanga agahenge ko kugira ababe bahagaritse imirwano. Yongeye M23 yongeye kubibutsa ko usibye nabo aba bazalendo, Maimai na Nyatura ndetse n'ingabo z'u Burundi urakinisha gato gukora mu mbarutso ibiramubaho bari bubyirengere mu gihe AFC M23 iraba yongeye gusubira mu rugamba. Izi rero nizo update iza General Major Ekenge ariwe muvugizi w'igisirikare cya FARDC cy'igisirikare cya Kongo. Wowe utarakora subscribe nagushishikariza gukora ya subscribe. Hano ntabwo tujya turambirana rwose, ni update par update. Mu gihe wakoze subscribe ntabwo uzicuza ku makuru ayariyo yose. Ndabashimiye rero, muri abagaciro. Imana ikomeze ibahereze umugisha. Ciao, turi kumwe.